and the Middle East. I'm surprised to see her here. I'm asking her, is this your first time here, Yusra? No, I don't know why people are surprised that I'm here. This is actually my 13th or 14th day. Wow. I've been here since Saturday, the 28th or the 29th, every day. I try to spend as much time as I can here. And I'm here. Why are you here? So, you know, a lot of people are asking, you guys are rich, you can afford to a good life. Why are you here? Because there's a corrupt system and we're all against it. It has nothing to do with being rich or poor. There are a lot of rich people here. A lot of people are well off, but it's about principles and what you believe in, and that Egyptians should have pride and dignity and be respected everywhere, whether inside Egypt or outside Egypt. We should all have the same rights and be treated equally. This is something that any human being should ask for, not just poor people or rich people. Thank you for being here. You've been great help and support, and I won't keep you any longer. I know you have to go somewhere. It was a horrific night. We were attacked from all directions by thugs that claim to be pro-Mubarak protesters that used stones, rocks, knives and horses and camels to attack us, even sticks. And people here defended the square till the last for like 15 hours till the morning came, and we're still staying till Mubarak steps down. You're not going anywhere? No. The situation is very obvious. The Ministry of Interior unleashed all the thugs to destroy the cities. So people would say that they still need the regime. We don't want the regime. We want either a constitutional amendment or something that says that the next president of Egypt will be chosen by the people. When we say we don't want the regime, it doesn't mean we don't want Hosni Mubarak as a person and be stuck with someone else who's imposed on us. We want to choose our president because we want to take this country into the future. اللي انتوا بتعملوه للشباب عملوه من يوم 25 رجعوا كرامة المصري لكل أنحاء البلاد لكل أنحاء العالم. واحد ليكم حاجة شهدها يا يسجد حسني مبارك يسجد حسني مبارك Free Egypt Free Egypt يسجد حسني مبارك يسجد حسني مبارك Free Egypt Free Egypt عيب والله انت جاي تشتغل عشان معلش هدي نفسك لا بقت صحابي معانا دلوقتي لا بتتكلم اجنبي يا ابني دي ايه بس يا ابني هو
عايزين نجم هاتوا 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 اطلع بره افطر عرس. الله ينور يا رجاله، الله ينور الجيش، الله ينور الجيش، الله ينور. اسرائيل يا جدعان، اسرائيل يا جدعان، اسرائيل يا جدعان، اسرائيل يا رجاله، اسرائيل. موضوع الاعتصام ده. عايزه اقول لك مش احنا بس، دول ضربوا الرجاله اللي معانا، ضربوها، بيقولوا عليهم مش مصريين. ايوه انا عارفه، هم كانوا بيقولوا انتوا كلكم مش مصريين. نبقى بعد كده نعلق البطاقه بقى. كنا واقفين دلوقتي في المظاهره العاديه بتاعتنا وهم واقفين قدامنا، وفضلوا يدخلوا جوه علينا لغايه ما دخلونا جوه خالص، فجينا جوه زقنا جوه. الولاد بتاعنا اللي معانا الجدعان اللي هي رجاله وقفت حوالينا عشان تحصلنا، وواقفين بنهتف وهم عمالين يشتمونا. ما وصلش ان هي بيهتفوا واحنا بنهتف، لا وصلت تلاقي يا نسوان ويروح يا خضرا وكلام ايه من عصر تاني خالص، كاننا يعني مش مهم. مره واحده دخلوا علينا كلنا واحنا واقفين في اللمه، زنقوا على الولاد ودخلوا بينهم، مسكوا كل واحد مسك واحده وخدها على جنب لغايه ما انا وهي الثلاثه دول احنا كل واحده مننا حاولت تجمع الثانيه، كلنا اتحرشنا. دي اتمسكت من وراها، انا كان في ايد جوه البلوزه بتاعتي. دول نفس الرجاله اللي واقفه اللي جايبه الشيخ ازهر وبتدينا وبتقول لنا حديث وحاجات من القران، دي نفس الرجاله اللي اتحرشت بينا. عليكم نهار ابيض. واحد بس يا زميلي. فيديو يا باشا. هيعمل معاهم اول يوم بالنسبه لك اعلان النهارده؟ بصراحه انا كنت مستوطن في ميدان الاتحاد. الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي، يعني بجد انا في اي مجال مبسوط ان مصر كسبت الدوري النهارده. والله حضرتك دي يعني بقالنا 20 سنه ما دخلناش البطوله دي.
بيسو، كل سنه وانت طيب. بمناسبه عيد الام المصري والناس كلها جايه تحتفل بيه هنا في ميدان. طيب يا استاذ عمرو، وبجد انا مبسوط ومش قادر اوصف لك سعادتي قد ايه النهارده. انت مصري؟ مصري. كم مره زرت فيها مصر؟ افيه كده. يلا نجيب لبس. حتى نمره اهو. طب احنا بنحاول نصطاد اي حد نعمل عليه نمره مش لاقيين يعني. نصطاد مزداد كما قال السيد محمد محمود بيسو. واحد بنرمي له سوداني اهو. معاك ولا معانا؟ معاك حشيش؟ هنلفهم جدا.